imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakore. Alright, barabara kabisa idega chia budukira 32 ya moya bono mambia chinsa ne chia Africa ya mocho tegereri nene nkoimo gusikisi ya family station ya una mbe mabugene tasoko semi ukomanya na bwo kia ne birobono tubekire yange kigima gokumanya ya ile chinguru mona asa magazeti yeli tukoli lero nche una butambe ngoro kwa du omonya kerogo Brigadier. Habari ya asubuhi. Nyasa itono muya na tuanjite sana. Matuka vera mange sana tararona. Abatomboli sina lenge ndugu. Ano dedi ukobolia kiagara ni manyete lakini nda tote waiga briefly. Tobeke to bosenzi migozege senzi. Lenda dental hygiene ya. Lenda dental hygiene. Ende gimbo the experience kere kabira asole. Igombo the experience kere kabere ezikyo wad. Are you for real? Yaone kienge sana. Azende ki. Yoli nomba kongole. Sana. Nomba kongole. Sana. Lakini nyasaye. Eni yomole no muye bwana. Chinga kichionse ere no. Omona no muye nantali go chencha. Kama abera ena ya kale na kale. Tigo buya bwa boto isane. Na ende boto bo basi tole emiaka yonsi. Genta kongira buya. In fact ibintu bya gako bikora buna bangete. Yani natotiria togende mo left, right, north, south. Kiria bangete gekoba finally na kigekoba. Ekiagerere no munyanguru. Gekogokia Brigadier gekogokia. Kagija kiro kwanje kwayere. Akie kigekoba. And that is it. Akiyakugera bwateliye palioka. Akoro kwa Nyasaye. Amina. Mwajo motegera ko kwa ne gazeti ya Taifa Leo yegitariki 5 nemo litukuri Jumanne mutinyino yokiando mwaka w'ikiri 2022 badeli omongwana ali bwanjite ko tegerera sana sama gazeti ande tingo kwani umwalimu okoro kwa Pius Zakaria korumugwe kalia agonte onkwanelio Mungu agokoroko mungwana onkwanelio mungwana li Ronald Mayaga Brigadier ego depend na kero mondo mrago kubwata mondo tayo 100% lakini kero mondo nabwate anko agwanchero mondo you see because mondo narora kwani goro ya Brigadier ajiko kwana bese gira base kubwata epi seye kubwata uchigete so it depends from which angle mondao kubwata. Okay. Asante sana mwalimu Pius. Eji yango neji nyingo bwata. Yo bangire ngora. Agiri advantage ne linga neji ngi yajine njirimbe. Biamono sana. Saboko kwa nabona botamba senga seti mbwata ne ya The Daily Nation. Kitariki 5 na mutinyo ogata mutinyo kianda mwaka 2022 lituko lia Jumanne. Watakata mutinyo gatana watu kere seje chikura njira moto chikura jari ndugu ya mutinyo kianda toro baje mategere politics is over man. To headline a headline ya The Daily Nation igakotebanga William Samoei Ruto. Yes, William Samoei Ruto. Samoei babegete S. Yes, William S Ruto. Aigaba kotebanga boni gets confirmed ngomurayo gatano bwense ya Kenya. Na ende the incoming commander in chief of the Kenya Defense Forces ligakoro kwanga William Samoei Ruto. Yenkubwatekana nuko na chogwekina kiabegetwa seke kambero ya Supreme Court yo kwamiriria ogochorwa kwayo gusokorarwa kwayo ko mu buya sobachori bwakorekana kitariki kiando mutinyo eta amone kyombe kyo bachori ne chimbebe ya IBC kigambero gwa ya tuguterete ari kina kiabegetu na Raila Odinga Martha Karua amona abantu bande batano na batatu ekina kiarenge kwamiriria obachori oboiga bwa William Ruto
abwase batebete ng'a ekine kinkia bwate busaidi boisaine bugutugutera aro bachori obwo na bakararia ng'a William Ruto niga beto gochora kurengana ne katiba na niga rachigutiani walitkure Jumaine wiki gocha tariki kirabe 13 uino mugano mulikira sepechi akabiri gwika sepechi agatata senga seti iga ya The Daily Nation muraigwense ya Kenya musiko urumigai Kenyatta yo gosoka bono kurwabisi atebete ng'a igari yange kigimo guchikobwa to kobura yobwo gochia sorio choriru mugano ibuna kwanyo kwanire gore back bench asego tebanga who says it will ensure the transition is smooth no nataka ukebwatani anyway as a headline gazeti ya Taifa Leo Rais Wa Tano Rais Wa Tano ine the headline yes Rais Wa Tano bakamako beke bichaga iga ya Daktari William Samoei Arap Ruto atagete gwaka chinkobi abwate smiling yobosyo abatabango yobono nero guchikwira libagari ya Uhuru Kenyatta uno murayi wa gatano bwense ya Kenya neye nyuma yekigambere kenene Supreme gotebanga igachole twasenchera yo bwasyo kuno bumaene kolengana ne katiba yense ya Kenya ne kiombe ya IBC ngia kolete mirimo yaye kolengana bune katiba ebayete chinguru cyo gukora right roboti onorora sepechi ya kabere ye gazeti ya Taifa Leo na bokoro soma sobo ime at the same time mbwa to mugano ga sepechi ya kabere batanga William Samoei Arap Ruto ocharari bicharari binge sana mpaka gocha kobe president ya gatano yense ya Kenya enyorwe William Ruto ene ntunda ya yentangani yogotema kobe president yense ya Kenya na kogenda through another thing William Samoei Arap Ruto wono breakly monotony yogotebanga nyomba ya Jomo Kenyatta gose Kenyatta family Jaramogi Oginga Odinga family and Moi family na bako bakora yense ya Kenya wono etire gati abo obusaliriye gento kali oburukanye nyoboiri kujimoya nyoboiri ochire wone gente kya tago kirenkei right mugano ini gora sepeji yakane boiga sabako tebanga from humble origins hustler in chief rises to pinnacle of power kuruase ukotaborra semegano yechi family chinene imeyense ya Kenya bono iga William Ruto nigo atirire ebitango ne birengo bako bere president elect akiniregi ebitango atirire bitango nata comment lite bitangora ebitangora stairs yes ebitangora nata kobeke genjeyo ebitangora yes I take it. Ebitangora irite liangira bia. Ebitangora. Yes. Yes. Bako ikira se Apex office. Na guteka gukwanire goro ya Hustler Fund. Totaragenderere into Ruto na kwanete goro ya CBC. Ababwata nibaye na igute bagoteba kina Musalia Mudavadi na Moses gutangura bagotanga buna bago soye mirimo. Igo bago chikorusia CBC. What do you think? Mbago yerusia. Because chibesa serikali yatumikire mpaka ikiri ECBC ikiri bako korosi birasi in every school. Yes. Honestly it will be a waste of resources. And number 2, nkwaro chege ntomo waziri wasoka bwichisemi George Magoha raiga korombo kimpaka kaine kinga abana bazere junior secondary serikali taraji ku transit. I don't think it's going to be a process again because that means na ndeko gendera korosi nachi textbook chinyia curriculum na ende chinyia it's an expense. Wacha tu waone vile wanaweza fanye system yebe effective ne but slow pace. But let's agree CBC is very expensive. It is very expensive. Very but look at the effect it has on our children. Tutasungumzia hiyo kitu na tutafuta wataalamu. Sawa kabisa. Tutafuta wataalamu. Muganoni go mulikirike ga sepeji ya gatano dudus asebako tebanga Gachagua Moi era district officer. Now Kenya's second in command. Repeat. Moi Gachagua yes. Moi era district officer DO. Now Kenya's second in command. Abangora they are fresh all of them. They are fresh people. Mungwano yoga kabero mu DO. Aweta igo sekaraisi. Akabero mu DO wenga kia Moi. Ena bale bakabona korekana he can command. Mukai no mo basto mo is a serious pastor. Yeah, the bishop. Very serious. Abago saba. Mugano ino rase pechi gatana zenga gazeti ya The Daily Nation. Asepechi gatata gazeti ya Taifa Leo abana chibi na kurose kigambero ya Supreme nigo basyo letegwetera omokonyu mona chibi no monene musubati Vilomena Mwilu na gotebanga
aba wakiri go babere bako bakira kisimi sana kotema kubebereria lakini go baigwana netasubwamo buna na chibi na batano na berenga onde tayo ogikimo kisimide yonse kisimi basangiriri bekenzema simi kigachi again take ikyanginyole tyo munyanyimbo narorenga ali seito sometime back olikoro kumulimbo ocho buna arekorangiria banyanyimbo kero bako genda kubwata marwa ekero bagenda kubwata marwa because na maiteka banyanyimbo mbali bako korobokora nabantu bakwenga ende baka kisimi ngango jatole ebintu karara bisa ko jijaime tari kubathinga imugojia ako barangeri mwenzi parade obate bikero montesi mibeke gabwekema Rutama deiko ibuno era so era ndrobe yeme torwa obaira bweke sata getobagende babugata abantu kubwata kutaliko kolia abantu sometimes it's good to act intelligently lakini ubungaini ngotakirubole asemere mende yonse yagokorwa mugano norege gasepe chagatano limo dudu cia sabako tabanga Ruto promises to end abuse of state power inga nachi gukoro entukiria abarai babere bagutumeka chia bisi cia serikali gotema gukandamiza abantu bande abo asatu guteretea aro kunyarekana kwe handshake airorereta kabire gente ki by the way yes atebetanga no na aba bande bale gudiva politically gento kende gyonse keusikane na siasa nkeliko chikowa dead na mangana criminal justice ngoze kuburukana ibintu byo yasubwente ko onyo muntu ibechi beza ngata gite kumnyoki wasenga nje ya siasa tigali chiko liko bwati kolengana muna litageire mugano ino ora maima sepeche katana lima senga seti ya the Daily Nation ase epeche katana gazeti ya Taifa Leo bono omura yo mochole bwense ya Kenya Mosque William Ruto ni garachi wapi sho tariki 13 Jumanne egocha kolengana ne katiba yense ya Kenya na boy goroboti ndole iga rogote banga bono esabali yo Mosque Raila Odinga kogenda ikuru nigo yekere tomo elio ine na chikogendera ko base siasa he's going to be a good kingmaker by the way, and in the next elections nga mapema sana kungea ko banatianda arati go banio mugano ino ora sepeche ya gatano gatata senga city asbako tebanga 5th time unlucky as Raila's bid fails na boige sepechi ya kianda bamulike to mugano gengana ki bono butu nakinda tebe dilemma dilemma nero tima nakinda kebege uyege gusinge bugati yetai yari ya dilemma yana benga soko tutu kanagete otigira soko tutu kanagete utali utamaiti ngayo I think something like so that bakatebanga Uhuru's dilemma after fallout with Ruto kama yogo twara uko ngusana na nile actually ile ndio tutukana wegaliso abo gera ubo tutukana bono ngobora chiko ene kiwa gati president amona na William Ruto kera bako ya baro kaniringa mbali yamo pibono very president moin wikamwere yo moro na giyo chako but believe you me president the outgoing president Uhuru Kenyatta has nothing to lose. He has nothing to lose. Yani and onyo muntu nali manyetene andole easy naende muntu getora outgoing Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta actually is going to be the best president of William Ruto. And let me tell you onyo muntu aro kuenjoy life ya freedom. Yes. Kerobura yo waelide tubongwa do Uhuru Kenyatta president outgoing. Yes. Uhuru Kenyatta kora morande njira kora BF onyora ngabono obiste kumwara kole bintu binda asobosi bolemo olibono gale buya muna aja kwera libintu benda amtamo kenjelia ko tegera miora eneyo wakenya wenzangu nimeshukuru kwa miaka 10 tumefanya kazi pamoja. Mugano ino ora sepeji ya kianda gazeti ya The Daily Nation asepeji ya kana gazeti ya Taifa Leo Wafula Chebukati munyakero gubikembe ya IBC igabatebanga ekegambere kenegia Supreme igokia barusereti bosoku nama mochando nsi ali babere bakobekerwa ase upheld ogochoro kwa William Ruto. At the same time muna twateba bono ase chi family chirisa to chinene Ruto bakore chinguru. Okay, beje kumene muguleto mugano ganga na kimechengo yabe ateke kwena kiwasi chinsemo ao magaje kigambiro ya Supreme Court kuruko na chakwabo ime ye umuchio Kisumu batwara runigo bwarenga rona Mombasa uchenga kone ngwale rona baigone county ya Kakamega. As a second ibere it's your comment over. Mimi naona Wakenya wame yani
wamekomaa kabisa kisiasa. Na kuambia Kenya kidemokrasia imeendelea sana demokrasia. Ande bone karo yekire kontakete ko independent bodies chiire mandate na serikali na wananchi yoko kolembere mugete na barabuti babe transparent. Kenya can be the best country in Africa. Exactly. Mugano nolega sepeche 11 bunge ya Senate ne bunge yenene yense ya Kenya National Assembly babwate kikarokia boli tukuli Alhamisi. Okay, ase ndego chikoba chora ba speaker enyorwenga ase National Assembly abantu bakuli yo speaker Moses Wetangula kuraso mu Kenya kwanza Senate. As no ase National Assembly not yes. Senate. No. So Moses Wetangula wika nanda resign kuraso resign bono kuraso bo Senate ndo bacholi bokorwali ye Bungoma na Kalonzo Musyoka na is contesting for speaker with National Assembly na sugumire na Azimio. Bono montondo survive siasa for long. Wetangula no nyorenge inyora 2017 no yorenge NASA. Taji ziko design ngababoli are principle igorali bado na yegerero ba senator bugaye. Lakini no nyereke daso yete Kenya kwanza bado na politi ba senator bugaye. Kila abimo vonyo bado no. Kwataka ntoka emo. Ego sinya. Umongwana naro goro kwa Professor Kivuta Kibwada. Professor. Politics has no permanent enemies. Politics has no permanent friendship. And politics is all about personal interest. Thank you very much. Wana asipichi gatone gazeti ya Taifa Leo. Uhuru Kenyatta gakoleta magoso alimoya akolete. Moya katika Saitoti uliobete deputy ya ego se vice president ya yasenga kienda bange miaka 13 akagenda for Uhuru Kenyatta. Yes. Uhuru Kenyatta otigire William Ruto babelere nere nakolenga nechira baliana nete jinda titaginda manyiti babande batanga 10 yako 10 yangu omutigire ochire for Raila Odinga wakeirense na Raila Odinga moyibuna ageretense na Uhuru Kenyatta, lakini Uhuru Kenyatta finally made it akaja kwa president. So amakosa ina Raila orete alafu omuganondo lega iga no linga aba waziri mbale gaiga pale kumurage kera na kumubekire bizingiti William Ruto no wale gaiga Daktari Fred Matiang'i no wale gaiga Eugene Wamalwa, Peter Munya, David Murathe, Rafael Tuju, Joe Musheru na Keriako Tobiko no ande no wale gaiga Francis Atwoli. Lakini William Ruto atavetenga tabu atibombocho. Siasa imekwisha. Bado wala maisugusu. Siasa imekwisha. Na kuanga hivyo tu dosi. Na ndimo mtaka ngaina ngamba chiko rukende ndo. No, siasa ni siasa. They have made their millions. No, William Ruto understands. Have changed. William Ruto understands politics. Aye manyete. Ande na kwa netema ete igaro rekanite kuibanga kisiasa jeli tu wala kwa final na yete betu mayete. Adi abantu bale bakatanga ngoni. Abantu bakatanga ne bangete. Talinje ne timu nabwo ate yalengeredi for that. They were organized. Yeah, they were very organized. Tije 14 mugano ulikuwa mulekeranga na kichibuka cyo tebangi kigambiro bono kiaba rusete tia mamocho no ora sepeje 14 chi county au nebyombe au bigendrete mbichapishe tega iga chi ujumbe chi ukobopongeza na komoko boko muske William Ruto maiga yoba cholibwa ye ko bapo held amoneke kigambiro ya Supreme Court lituko liegoro. Alright, kurwa asichinse chiska sepeche gatana watoto gazeti ya Taifa Leo enze ya Russia bono yagalire amavuta kinire sana asichinse au ikiagera bagotebanga ya koraki ya sieka chi pipe cha mafuta lakini gatangeta gitego chirakabisha talk of maguta. One of the promises chia Kenya kwanza deputy president ya tabentuna kuira pawe when the first 100 days chikoeneshwanga maguta iranire mpaka 90 shillings 100 shillings oyo 2500 so tiatrara what's going to happen akwane to matena nyolete ala tokonya sana no ainyolete bia sana kaila itivi ndange bitatu agakwana oroyo buoyo agakwana hustler fund nobo siwe chibando na maguta exactly. So let's wait. Acha tungoje. Na I'm happy nga omokonyo erigadi gashagwa nere na tetenga igo ba coin health enze bwate chishuguli chinyinge sana igo mbali go chiasa igo ba go chaka immediately meremo katika yenga seti yege pull out ya DN2 mungwa naro ya mogego gotebanga when I die take my organs.
era otebange kerongo kwa muire chiogan chiane chimoroje chirakonye abale moyo abantu bandi bale moyo. You know that's true. Unabono in the United States of America ekeroko I with driving license asnaro go sign whether mbwanchira in case an eventuality yabere go see accident body organs chia ujitumeke in some hospitals kokonya baruire bandi ekero wakure like now bako scientists bako tebangi eliso nonyo muntu okule eliso naboli go survive for 7 hours litarakwa, and therefore within that time linse ko extracted properly naboli ko transplanted into somebody else ali to make plus any other body organs lobono chikiri ne chieta abantu emenyogire menge and stuff so like that. Sana magano ino orega fiatinga city ya the Daily Nation. And that reminds me, by the way, mnabono mo father nale in some school ndata iti kukwana wero ligete wili akateba alengo mwalimu biology atebetenga nchengo kwa skeleton yane mwenye preserve mwenye gache mwasomelia bana biology especially ya magana bones and stuff. Sisemi kitu. Ase pechi 10 gazeti ya Taifa Leo wiki pechi 10 na sawa na wale serious na masomo kabisa. Statement yinyi ajete sana. Social studies nera iga KCPE na bana bako na kuligerera iga. Okay. Linde bana gwetielia. Na gochakire pechi 13 wiki pechi 15 watatu gazeti ya Taifa Leo igoba kwanirita mangana yobo chenu kibwenderete koba elinde afya yao ebendonge kigima katogenda sichiko sorry dudu sasobwango toligeliga kankikire kurwase kiminano ya UEFA Champions League yakora seka nima think you was gerango chando UEFA Champions League yes ye draw so takuira ngardata era mwati haraka yako waya watu kedro ya UEFA Champions League totevi chiko chiwa Zagreb na Chelsea yes na Salzburg na AC Milan mbago solie yes ase group E group F RB Leipzig mbago solie na Shakhtar Donetsk na Celtic mbago solie na Real Madrid. Group G Dortmund, Borussia, mbago sori na Copenhagen, na Vero Sevilla mbago sori na Manchester City. Group H Benfica na M Haifa na PSG na Juventus. Mbago sori rabe nkongu sana by the way. Kwa Maccabi Haifa. Chiko sori juno kwa chikwane chine chialero litko liankyo. Ajax Amsterdam, Netherlands nchume na Rangers ya Scotland. Frankfurt nchume na Sporting Lisbon. Inter Milan chumena na Bayern Munich Barcelona chumena na Victoria Pleasant Napoli chumena na Liverpool Atletico chumena na FC Porto Tottenham na Marseille na Boyo Club Brugge chumena na Bayern Leverkusen. SMS ya English Premier League litanga indi Arsenal. Okay. Arsenal na botambe Brigadier ekero yende yugwana nkimulikera bwo no nkibuka to bwa materaga nataka kukubulira swali omuntu oli igoro omuntu oli igoro ngiya kuligereria omuntu oli igoro usa kuliri kujigoro mono igoro yeto bwa sa kuligereria kujigoro mateka ikire oikire asta ya kuligereria kucha asa no negende beyond number 1 te go enda beyond number 1 but ye ko enda ko number 1 igoro babuto lakini wakabalike lingo woja kurunza yeah sure yes so Manchester United no ene muminyoki kuminyoka target timu kurumaega ojogoro watu walinga number 20 Manchester United yanga number 20 batire toka number isana na wesema mule actually Arsenal gekobeki mistake yoko itwe gosolie yemo Manchester chikubuga yemo maberera ngolengana arasigita honestly for 5 consecutive games Arsenal are unbeaten. That's a record yeah. And it's the only club kebwate history ngavune hiyo yoko win a title ya yo anemo analyst yes ya magana mpira yoko win a title. No, I have no unbeaten. problem. I have no problem lakini Arsenal ite tuna Manchester United chigolisa taseyemo litikulia Jumapili yakosoli yalenge ngomsana yakosoli zuwa wasega serokia Old Trafford
gori Arsenal nja nyosti gwika kanwa mungwana nali mwagoro no mokongo tigagosori nande bono twanyore chi stage njiko gosori buya bana baba kekera baburukaniri buya iga kwana butamiro enkenyeye we talent omochando no lina ki Kenya iga bagosoria mbara eguri bagario kogosoria bado no kumanyana kuringa kogendo we kwa Harambee Stars ikumanya ne coach na gotebi chi coach chia mwechi tebenga tigatogende bimina no bie school chia high schools bachole stars na talents bairu academy bakora mazoezi Harambee Stars itakuwa moto wa kotea mbali. Wacha tuingie kwa dondoo bana. Manchester United imetoka number 20 iko number 5 na Arsenal inazidi kutangulia katika meza. Tusubiri hadi weekend ijayo tuone. Dondoo tunaingia wapi baba? Tunaingia Malindi mjini. Malindi mjini. Nimetamani sana kutembea sehemu za pwani siku moja. Hata uende pale Tiani bwana. Dia ni pale. Hapo Malindi nasikia kuna beach maridadi. Kuna raha. Malindi nzuri tu. Nikaogelea maji ya chumvi. Malindi nzuri. Bwesi bino no bosio. Ebuse nere ndabukora ndawujiwe mulimbe. Ndabajara ogorushi bikoro totajetense. Mondada abaja kukunuri mande bingaya na waka ni SGR tirimboka goje. Ochinga bozi boro mubero watigaroje kwera. Tema gora nje garanti. Anyway, tuingie Malindi mjini. All right. Oromeme nigentegeke sana. Lakini nabokegore to muchando otahere usora asali obugima bw'omuntu. Yes. Asomucho yo Malindi omuswati oyomo we miaka ya igatwa bakanyorana no musae gosomo murabwe miaka gosomo sacha bwe miaka ya igatwa ege sikire kero asomuswati yo nkeringa igo family yabo ere ya igatwa yani ukunyara kwabo kole igatwa lakini umuruyo family yabo igere entenengu ajabu Maentenyi. Amaentenyi. Ndagwate. Hotebe ngoma etumu muroyo talinga na mwanjite mono. Chineni ibondo chira asali. Otherwise gonta keteko so asenyu ameyo nkuru nyole ni beisaine amagoma mbu atembo aisane. Ngojo keke da zengo yenda guchi. Kendo kane kuruzukuju mbole. Tamanyanga abagotebi na abaime mono. Asomo ngwanori. Woyo kuchikabo musacho ye. Bawo chikokole nyangi. Nyangi yaligirwa kayatangasiru kabisa. Tigabatiga nege kakelia bangwana bali ande bagumera no mungwana uli na era achake gwake mbaka yabo kubwa muramulire. Bamwe bijaka miringa tata. Alia. Aki nyangi akimirubiriye gendrete. Kabakora achaka. Gendrete. Yo mata bana nebwa ngoma tabando bali kubweka nambali bako na chikani bwangu. Afana tata so kagweta sana so nyanki elia bwabwo na gwakira muswati lezi myaka matabinga ujumbe yaona enyorire buya sana loud and clear mbwadete ujumbe yibuya na ende source tingo doubt kenda kore bintu byao tonyora negoro I cannot risk my life. I will never make an attempt. Mwisho kwa ibona nigaga nende kunya kuruta maisha ro sinanyole na inde muntu urachi kumunyoma na kurorombia neise ine kobe sababu umungwana yale ko garati kumuswati onyero mwanchete. When you are in courtship ekeroge ndete koroji bosani bwenyomo tu basa kuandarete usikusiyereria indication yende yonse nebenge oko notice kioro kero likende yonse tu basa kukiandarete iguta kero otherwise there should come more kero bono mwasere in marriage because abantu bamwate tendency yokubisa chimbo gete tigankole ne mariko kanyeke bungo keko tebenga oro meme na ruo muliro se yobe Irole yendegyo araparika nda bibirie nje oro meme na ruo muliro se yobe asebi mu byito byonsi oro meme na ruo rokobeka omubere bwonsi ebi moa na gutongia umulero
egesingo kiobogima bwaito na oruoro nyene igo rwatungetwe n'umuriro kare na kare bantu tia bandi basomege bunge gotogokora kuboisa toisano ne anyigule oro meme na ruo muriro aigule na igule tigankore ni ngente gesinini kora asinge njoyo no mukungu noro meme rwa mureterera abakungu n'abaya kone menu yabasalirie bantu bakwanete ngente kimbalinge bantu basezi lakini yo makamenta iga omukungu omuya igangobokano woko gikenyora abantu bategera lakini boko bugabia omukanekera abantu bagotegerera gwika mubuya oikotinge jingori jiri jibuya